Autori UE. Radio razgovori Festivala autorskog filma. U drugom delu prve emisije, odnosno prve epizode ovogodišnjeg serijala Autori u etru, sa nama je Veljko Petrović, reditelj filma Egzistencija koincidencija. Moramo da se potrudim da ovo lepo izgovorim. Veljko, dobrodošao. Bolje znaš. Tvoj film će takođe biti prikazan u okviru programa Hrabri Balkan, premijere u srijedu, a nakon toga imamo u četvrtak još jednu projekciju, takođe pošto je kratkometražni film u okviru slota sa drugim kratkim filmovima. Veljko, ovo je tvoj, rekao si mi, 5. i 6. film sa treće godine studija. Da li, pošto je film, možda bi se krenula nekako u sred, ali pošto je film dosta stilski hrabar, čini mi se, da li si to možda stekao tu hrabrost kroz ove prethodne filmove ili si možda još ranije već imao neku tako jasniju viziju šta bi tvoj rediteljski neki pečat bio? Pa, ne bih rekao da je svesno krenulo od samog početka, da bude neka vrsta jasne vizije u smislu nekog jasnog ličnog stila, ali se uvijek naziralo nešto po pitanju tog humora, pogleda na svet, što je meni uvijek bilo interesantno, male, čudne, svakodnevne, apsurdne situacije, jer za mene je film uglavnom u tim malim trenucima, ili malim osjećanjima, ili nekim malim idejama, koje ti sad onda razviješ kroz film. I tako je bilo od filma Za prijemni, koji je dosta onako šizofren, i dosta sam zadovoljan tim filmom, a onda je kao, krenete na prvoj godini na faksu, krenu malo dođete onako nesnađeni u Beograd i to, i krenu onda utice i profesora i sve to, i ne možete baš sa 90 godina da se izrazite i da znate jasno šta hoćete. I rekao bih da je negde krenulo od druge godine faksa, gde sam imao film koji je isto jako stilizovan, da kažem ima neka 3 čina, dešava se u jednom stanu i dosta je apsurdno, 2 sina dolaze majci na 50. rođendan i sad imaju neke ideološke svađe i tako to. Tu je negde krenulo, tu sam ja negde osjetio da je to neka vrsta mog stila, a hrabrost je došla isto u drugoj godini kad sam snimao dokumentarac o svom ocu, nisam ga vidio 7 godina, i onda je to bio moj prvi susret sa njim nakon tih 7 godina, i gde je zapravo bilo, moj prvi susret s njim je bio takav da me on dočekao na aerodromu, a ja držim kameru i snimak. Što sam isto tek kasnije došlo mi je do svijesti, ima tu neke hrabrosti, ali nije sad to nikad ne padne čovjeku na pamet dok smišlja film, to nekako shvati retroaktivno. O filmu se kroz tekst i kroz sliku spominju se i neki, možda bih rekla odmah uticaj, ali imena filozofa i pisaca, koliko te neke druge umetnosti, nauke utiču na tvoj rad van filma, dakle književnost, koliko možda ima neki upliv ili filozofija ili bilo koja druga umetnost? Pa sigurno da ima, to mi je baš skoro jedna drugarica koja je diplomirala filozofiju, baš je bila kao pitala pa šta ti to čitaš i sve to. Ja ne bih navodio sad nikoga konkretnog, ali rekao bih da mi je dosta blizak po stilu Woody Allen i da obožavam njegove filmove. Od literature, sad ne znam šta bih navodio konkretno, u ovom filmu se spominje Harms, dosta mi je bio on zabavan i zapravo sam preko toga što sam saznao da je on jedan od omiljenih pisaca Woody Allena, zapravo je krenuo njega da čitam, pa mi je to bilo tako interesantno da ubacim u film. Meni je prvo palo na pamet dok sam gledala kako su krenule te vinjete da se nižu reditelj Roy Anderson koji ima čuvenu trilogiju o ljudskom iskustvu, ako je to dobar prevod, mislim da je on Human Existence, da je to tačan naziv. Pa stvarno pitam da li sam tu išta upala, da li je on nikakav utjecaj imao i što su možda bili osim Harmsa neki filmski direktni utjecaj? Pa mogu da razumem što to pitaš, ali ja zapravo nisam gledao nijedan film o Roy Andersonu, tako da nije on bio direktan utjecaj, ali Kaurismäki je sigurno bio. Da, okej, može i to da se prepoznam. Da, to je ta neka Skandinavija. Nije da mi je to sad kao neki od omiljenih, da kažem, filmskih škola pravaca, ali sigurno da ima nečeg što je tu kao prepoznatljivo, to su ti neki jasno fiksirani kadrovi, dosta je sve te neki širim planovima, taj apsurd je izveden na taj način. Tako da, bilo je toga, ali ne direktno. Kako je išao film, kako je krenulo, ja sam prvo o tim dijalozima kad razmišljam koji idu u filmu, prvo sam utisak, ovo su sad
sva neka opšta mesta, ne u smislu negativnom, nego kao uhvatio si ta neka opšta mesta koje se stalno ponavljaju, tipa ono komentarisanje gej parade i geopolitičke situacije i slično. Kako si, koliko je spontano bilo to što ćeš ubaciti u scenariju, koliko je nekako bilo pažljivo planirano koje ćeš tačno situacije iskoristiti? Pa dosta tih situacija mi se u stvari desilo i dešava se vjerojatno većini ljudi svaki dan. Tako da to je u stvari bilo jedno od kao ključnih pokretača, to da vi svaki dan slušate neke besmislene razgovore od pošte, bolnice, ne znam ja, prodavnice i tako dalje. I onda mi je bilo interesantno to kao kako neko, u tom smislu nije tipičan film, nema tipičnu dramsku strukturu, on ima neki svoj razvoj, početak, sredinu, kraj, ali to je zapravo jedan junak, lik koji prisustvuje određenim situacijama koji učestvuju neki potpuno nepoznati ljudi. I samim tim se sklapa ta neka apsurdna slika društva. A zašto ti je bilo bitno i kakav je bio osjećaj da ti sada, pošto tumačiš tog glavnog lika u filmu, pa se vi ispred i iza kamere, da li zato što si i sam doživao te neke situacije, da kao što kažeš, svi smo ih dosta njih doživjeli, šta je bilo ono trenutak kada si shvatio da moraš ti zapravo da tumačiš tog lika? Pa svakako da mi je bilo blisko, pošto se većina scena desila meni u životu, s tim da sam ih prilagodio scenariju. Ali da, odlučio sam tad kad je glumac dobio neki drugi angažman za koji stvarno nije mogao da odustane nekih 15 dana pred snimanje. Pa sam ja tako imao dilemu sam sa sobom, da li ja da glumim ili da tražim nekog drugog glumca. A pošto sam i ranije sam glumio u svojim filmovima i u nekim dokumentarcima, snimao sebe, porodicu, nije mi to predstavio toliki problem i čak što više onaj najdublji unutrašnji instinkt mi je rekao da je to ispravna odluka i mislim da i jest. Tako da, eto, tako je došlo do toga. A malo mi je to Woody Allen, kao da si zapravo i glumac u sopstvenom filmu. Pitala sam da li ima i toga nekog utjecaja. Ima. Meni je u sobi okačeni su Nanni Moretti i Woody Allen. Zanimljivo. Nisam sigurna da ne kontra da li mogu zapravo da vidim nešto zajedničko između njih dvojice. A što se tiče ostatka ekipe, imamo, možemo svako da prepoznamo Evu Ras. Kako su ostali reagovali na taj tvoj scenariju? Koliko su se ljudi možda vezali za tu viziju, a koliko si imao utisak da možda u nekim slučajevima bilo kao ok, ne razumemo ovo do kraja, ali učestvovat ćemo? Bilo je dosta takve situacije, bilo je par glumaca s kojima sam, naprimjer Nata Stepanović, s kojim sam već ranije sarađivao u studentskim filmovima i nekako smo se već ranije poznavali i dosta je bilo lakše da ona shvati odakle ja polazim i šta je neki moj kao pogled na svijet. Pa je bilo bliže i saradnje je bilo lakša. Bilo, na primjer, nekih starih kolega, na primjer Dobrila Ćirković, koja je iskusna glumica i koji se takođe jako dopunili su jedan razgovor u kafani od 5 sati. Tako da je bilo toga, na primjer, dešao sam, na primjer, Zoran Ocvjanović ponudio jednu ulogu. Interesantno je što su to sve, što kažeš, vinjete, gde ti nemaš sad nekog, glavnog junaka koga sve vreme pratiš, pa da ti sad i možeš tim starim glumcima koji su ti potrebni da kažeš vi ste biti ovde glavni. Da dodeliš, znaš, to su par rečenica i onda kad se zvao Zoran Ocvjanović, on je to pročitao i on uopšte ništa nije shvatio. Za njega je to bilo smeće neko. Tako da ima i jednih i drugih primjera. A sad pričaš o toj reakciji na sam scenariju, da li film već negde prikazan, da si već dobio možda neki feedback od publike? Ne, zapravo, ovo će bukvalno da bude prvo prikazivanje, da ne računam fakultetom, mislim. Evo imaš neku ideju kako misliš da bi moglo da bude? Mada, s druge strane ima na umu da je to FAP, da je to možda nije neka, da kažem, prosječna publika, bez neke namere da prećam ili da to zvuči elitistički, nego prosto mislim da se ljudi navikli na malo drugačije filmove. Imaš neku ideju kako bi možda mogli da bude reakcija? Ne znam. Nadam se da će biti dobra reakcija, da će ljudi da shvate, to mi je stvar da će shvate šta sam teo da kažem i da im se svidi film, da će da se smeju u suštini. A kao i dalje student u filmu, koji je pri kraju fakulteta, šta za tebe uopšte znače filmski festivali i kako izugla to kada ti učestvuješ na njima sa projekcijom svog filma, kako iz nekog ugla ranije možda dok si bio samo posetilac? Pa na krenut ću toga kad si posetilac, pogotovo kad kreneš na faks, kao prvi, mi smo krenuli u septembru, prvi festival koji dođe
krajem novembra je FAP i nešto za što čuješ prvi put je FAP. I u tom smislu je jako, kažem, zabavno provoditi čitave dane na festivalu, gledaš brdo filmova i časpaš sa klasićima i kolegama, tako da u tom smislu znači, pogotovo ovakve neke festivali u kojima ti imaš priliku da vidiš neke nove trendove u savremenom filmu. A s druge strane, kao učesnik festivala, je neki vid prostora, nekog prostora gde ti sad dobiješ neko vreme, neki prostor da opet kažeš nešto, ja bih rekao. I kroz film, i kroz ovako neke stvari, kroz ovi razgovori, intervjui. Tako da mislim da je važno, radujem se svakoj toj prilici, pogotovo ovim godinama, baš znam. A tvoj film će biti u selekciji Hrabri Balkan, koja, ja mislim da i sami selektori nekako uvek pažljivo pokušavaju da definišu šta bi ova selekcija trebala znači, jer kao što obično vidimo u programu nisu to samo filmovi koji dolaze iz zemalja koji su nužno geografski, samo Balkan, nego ipak to malo i šire. Kako ti doživljavaš možda ovu situaciju, nikako vidiš da se tvoj film uklapa u ovo Hrabri Balkan? Pa rekao bih da su to uglavnom izabrani filmovi koji istražuju neke teme našeg savremenog života, a pojam Balkana bih definisao kao neki zajednički prostor, a ovaj put neki geografski, u stvari kulturološki, gde smo sad mi kao neki mladi autori koji živimo u nekom svetu koji nije baš svet onih starih generacija, koji su napravili profesori i tako dalje. U tom smislu je odličan početak za prikazivanje svojih autorskih filmova već sa 20 godina. Vratila bih se na sam film i na lokacije gde si snimao. Moram da kažem da mi je bila zabavna scena gde snimate u knjižari Bukastor, a priča se o Laguninim karticama i članstvu u Laguninom klubu. Ali inače, me zanima da li su tebi te lokacije bile lično bitne ili je to više bilo neko pitanje slučajnosti ili prosto gde je bilo moguće snimati? Meni je bilo bitno u smislu priče jer je za mene Laguna to sa tim karticama, popustima, ja ne znam da li ima neko ko je karakterističniji za to, pa mi je to bilo smiješno. S druge strane, što se tiče lokacije produkcije, snimali smo tamo gde su nam dozvolili. Tako da, eto, da, to jeste malo apsurdno, ali super uklapa su koncert. A jeste imali, zanima recimo konkretno oni fast food na kraju i da li je uopšte bilo ljudi, osim ovih koje smo i prepoznali, koji je nekako jasno da su glumci, da li su učestvovali neki ljudi neprofesionalni glumci i ste imali neki feedback od njih na sam film? Nisu učestvovali neprofesionalni glumci, mislim, svi su bili, imali smo te neke statiste sa zadatkom, ali to sad ne računamo uloge, tako da sve su uglavnom bili ili kolege sa faksa ili stari glumci. I tako, na primjer, taj fast food je kod studenjaka gde ja živim, taj neki čudni, smešan, neka situacija se desila baš tamo, pa sam imao potrebu baš tamo da snimim. Da, tako je, ne može kajmak u hodu. Spojeno se na kraju. Vratila bih se isto sad još malo nazad što se tiče ovog odnosa drugih glumaca prema scenariju, osim Zorana Ćarovića koji je odbio da učestvuje. Da li su drugi imali, osim tog kao osnovnog toplog se nije se dopala, razumeli su ili ne, da li su imali neku vrstu inputa, da kao prepoznaju neku situaciju, pa bude možda bi mogo da dodaš ovo ili ovo uradi drugačije? Pa što se tiče toga, ono što je meni bilo dosta interesantno kad je Eva snimala svoju scenu, ona je ubacila neke gestikulacije i neke replike koje uopšte nisu bile u scenariju i koje je to napravila tu scenu mnogo bolje. I baš mi je bilo interesantno kad sam bio iza kamere i gledao kao ovog nema, ali samo pustiš da se desi i bude baš zabavno. A posle kada ste bili u montaži, koliko je toga bilo što ste možda sklanjali, sekli, a koliko je toga koliko je to bilo baš striktno isplanirano? Jer kada gledam film izgleda vrlo zategnuto sve, na primjer, ne bih skontala tu improvizaciju od strane Vera. Ne, da, dosta je bilo, mislim, striktno u smislu da je onaj redosled koji je bio u scenariju je prebačen i u procesu montaže, ali, na primjer, nešto mi je to interesantno je da sam ja imao u jednoj replici pominjanje Matije Bećkovića i dok smo mi spremali film nekih 15-20 dana pred snimanje, ja sam sedao sa kostimografkinjom u kafiću
igrom slučaja sa stolom pored je sedao Matija Bećković. I ja sam onda prišao i pitao da objasnim situaciju, da snimam film, da se on spominje i pitao pa Matija, vi ste došli da učestvujete. I on je prihvatio i došao je, tako da mi smo snimili i scenu sa njim, ali eto, bilo je za sam film bolje da to skratimo, dakle da, eto, nema scenu u filmu sa Matijom Bećkovićem, ali Matija Bećković je učestvovao u filmu. Dobro, i to da znam. Sada kada razmišljaš, ovaj film je zapravo snimljen kada tačno? Mi ćemo ga sada vidjeti, ali koliko je prošlo od samog snimanja? Skoro godinu i 4-5 mjeseci, znači negde u julu prošle godine. Sad već je prošlo dosta vremena, pa pretpostavljam da si krenuo na nečemu drugom da radiš, ali imaš neki jasan plan kao za svoj dalji rad. Da li bi nastavio ovako u nekom pravcu, da li nešto malo drugačije? Mislim da, s tim što bih nekako svoj stil nekako oslobodio u samom vizualnom smislu. Ne bih se sad oslanjao na taj, da kažem, skandinavski način, ali bi to bilo slično. Ja trenutno pišem scenariju za drugi film, u dilemi sam da li ja da budem glavnu ulogu ili ne, to ne mogu još da donesem tu odluku, ali eto, prilike je tako. Lična priča i opet se zasniva na nekim ličnim iskustvima. Kad smo kod te dileme, pošto si već imao iskustva da glumiš, šta su ti neki kriterijumi, kao na osnovu čega odlučuješ da li ti je okej da staneš ispred kamere? Da nemam nikad problem da stanem ispred kamere, samo je pitanje da li je za film bolje da bude glumac ili da budem ja. Ne znam kako da, ne postoje jasni kriterijum, više osjećaj. Zanimljivo me, pričali smo jučer, smo imali konferenciju za štampu za film koji će otvoriti festival, kako je to tako zeleno. I tu imamo situaciju da je film vrlo jasno autobiografski iz jednog dela, jedne situacije rediteljevog života, ali ga drugi glumac glumi ko nosi njegovo ime. Ili imaš možda taj neki, ako je film dosta vezan za neko tvoje iskustvo, koliko bi ti bilo teško to preneseš na nekog drugog glumca, da li si možda zahtevniji onda u toj situaciji? Sve zavisi od glumca, mislim, i zavisi od mene naravno, ali u smislu odnosa važno je da nađete osobu koja može da vas razume i s kojom možete dobro da srećete. Ja sam imao tu sreću da sa kolegicom jednom i sa kolegom sa faksa ostanete na dobru saradnju, da mi je stvarno bilo to najznačajnije u pogledu rada sa glumcima, da smo imali jednog dana da svaki dan probe na fakultetu. I to onda daje jednu veliku sigurnost, tad projekat postane zajednički u stvari, da onda kad je snimanje, nakon svakog take-a, vi zajedno gledate monitor i onda znaš da je svima važno i da će mnogo sigurno dobro da ispadne. Sad kad ti spomenuo probe, malo pre smo sa Anom i Minom pričali kako njima mnogo značilo da taj period pre samog snimanja bude dobro pripremljen, da te pripreme zapravo budu temeljne. Koliko je tebi ovdje bilo potrebno tako nešto? Šta su konkretno zapravo bile pripreme osim samih glumačkih proba? Da, pa ovdje sam najviše, kad govorimo o pripremama, najviše sam radio sa svojom snimateljkom, fotografije. Tako da smo mi obilazili lokacije, stalno, svake nedelje časkali bili, ona kod mene, kod nje bili na kafi, šetali, pričali o svemu tome, gledali neke filmove. I to je devojka s kojom sam radio skoro sve studentske filmove i onda to isto gradi neku sigurnost, jer realno pored da kažeš glumac, montažera, to ti je najbliži saradnik, možda i najvažniji jer je on nekako od samog početka, negde makar za mene, on je tu sa tobom i nekako ti pomaže, mnoge stvari u filmu su ispale bolje zbog nekih njenih ideja. Tako da... Imaš nešto za kraj da poručiš ovoj našoj publici, nešto što misliš da bih možda dodatno privuklo da pogledaju ovaj film? Pa ne znam, sam toga da dođu da pogledaju. Dakle, oni koji smo zainteresovali za Vekov film, premijera je, kao što sam rekla, u srijedu 26. novembra u 9:15 u MC restoranu, tako da dođete da pogledate Egzistencije i koincidencija. Hvala ti puno, Veko, što si bio danas tu sa nama i srećno na premijeru. Hvala ti. Autori u Radio razgovori Festivala autorskog filma.